shina surkushka nachu coplas bueno wakinbika agradecimiento wakinbika fiñashpa kanchi nachu chayka como reconciliación cuenta wakin coplakunataka llukchishpa chay ukupi wakinbika wasikunapi rishpa kanachu wakinbika fiñarishka kanchi familia pura nachu pero siempre inti raymipika yaykunchi shinallata ari kuti ña kuti shinallata ña shina ña tushushpa o sea, imashanishpaka wata indirupi kulirashka fiñarishka kashpaka chay punlla kay inti raymi punllapichu ña mas que yalishpa mas yaringapa ari chayta yalishpa chaywan yalinchi nachu shina kashpaka ña rimanchi chaypimi nihuparkanki chay mikunakunata aswakukunata warmikuna rurashpa kanchik chaykunataka ima yuyaymantata karapanchik chay tushunkapak shamuk mashikunaman Nacho nipan shunchi como agradecimiento de la Madre Tierra, chay fukushkamanda y shinallate ñukanchi, bueno, conozco todavía tiangrami, santo nishpa, ¿no es cierto? Tiangra todavía, pero sinapash San Juan nacho nipan, ¿no es cierto? Tiangra todavía wakinguna tiapan, pero como impuesto nipan, shinakashpaka, pero todavía tiangrapan chayka más bien como compartimiento familia shamushkamanda karapashun suko nishpa me convida y cuenta tiarishpa chay ashtawan como nishpa kanipashun ñukanchika más bien como celebración unidad nacho nipash claro ñukanchik runa kawsaypika ima siempre imagutapish ña randi yanaparishpa o kararishpa ima kanchik mishu shimpika compartir ninchik nachu chaymi ñukanchikpish rikuq mashikunaman ninajunchik kaypika ñukanchik runa kuytsa mashikukuna kashpa kanchik kunan chishika microfonota compartishpa karinchik shinami kan randi masharitandi ishkandimi kaypika rimarishpa kana hukripanchik mashikuna Chinapacha mama Rosita imashpataq kutin kikinga yuyanki kay Santo San Juanga kay inti raymipika yaykurishka ashata ñukanchik runa kawsayta panda chinkapa o imashpata maymantataka yuyaykunaka yaykushka bueno ñukanchik ña yachpanchik nachu kay siempre la conquista española yaykushkamanta ñuka aula ñuka mama partimanta siempre yuyarini nachu payka como junto a la hacienda Causapanchi nachu hacienda Galo Plaza Lazo chaypika siempre chaypika tiapashka nachu kurakuna y paykunaka siempre me apakashka bueno kikinkunaka yachana kapankichik bibliata nachu chayka kichwapi bibliaka payka yachaparka tukuy biblia yachaparka rimayta nachu chayka si es que mana misaman shamunkipaka asutishun nishpa chayka paykunaka chay manchaymi siempre paykunaka chay Biblia y shinallata cura monjakunaka nipashka nachu chay Santo San Juan siempre chaytami kikinkunaka katina kankichik na kay inti tayta chayka alpa ima kana sino tayta San Juandami kikinkuna katina kankichik nishpa chayka medio siempre ña chayta yaykushkami kapan más bien con horas ashagu ña ñukanchik jovenkuna shina ashagumi rikunakpan imashina punta kashka nachu ña ñuka aula kutikati ñuka taytapa aula por kutin pay ashtawan medio liberal kashka yuyani ñuka ñachu porque pay ashtawan payka na bibliawan kaparka sinas que más bien ñukanchik ruraywan ñukanchik shina nachu nipanchik gudaguta rurashpa ima más ashtawan ayllukunata tandachishpa más bien como compartimiento nachu nipanchik ashtawan payka rurakaykaparka chayka ashtawan garin payka nipan ñami chayan celebración ñami chayan comidankapak nishpa siempre payka rurakaparka sumapacha kikinpa llaktapika warmikunapash takin kashka puntamanta shinapash kay ñukanchik llaktakunapika chayra warmikunaka takinahun tal vez punta mamakuna shukush kayku capaz yachashkanka pero kikinkunapash llaktapika puntamanta yachaykunaka alipacha bueno ñuka mama ña charipan mashna wata 75 años charipan
Shinaka kunanpi kañana imapash na washa rimaykuna warmikunapa kanatiangachu Na. kunangama tiagrachu wakinpika warmi purakuna kashpallata nin uy kayka qhari shina ña rondina tukaju ña flautajo nishka ninaju shina rimaykukunaka shinaka kikinpa ayllu llaqtapi natiapangachu o tiapanchu chayka Na, más bien warmikuna me siempre qharikunata riman qharikunata riman mana guitarra mana ushankichu nishpa ima ari shinaka chaypika kutishuk yuyay pacha kashkanchik Ari. sumak pachami nachu warmikunaka ashtakata ña sumak hawaman shina rishka kashkanchik chay ari pakta kuskapika. pakta me kapashka warmi y qhari siempre ishkande rishpa kaq de repente ka warmikuna nachuniparkani na ushaypi paykuna rondinta ña hapika hapashka chayka más bien kunawarashka compañera warmikunamanpash siempre pakta me fundamanta hapashka Kayambi llaqtapi ashaguta ñukapash wakinpika tushunkapash rishkani chinapash rikushkani imashinami chaypika warmikuna imapash kuplata takikpika chay kumbak taytakunaka chay tonalidad nishun shimipika chay tonalidad warmi kantajun chay tonalidad tallata hapina katina nachu kikinpa llaqtapika shinallachu kan porque warmikunaka wakinpi kaypi nishun kaypika warmikunaka wakinpika shuk tonalidad katinajunchik kuti harikuna shukta katinajun kaypika pero ñuka kayambi llaqtapika warmikunapi harikunapika rikushkani ishkandi wakinpikarin rimarin kaytami takikrinchik kaytami kantakrinchik kayta katiway nishpa ninkashka kikinkunapapika ari shinallatami kapan chay como kingraylla kapanchik chayka shinallata kapan ñukanchik nipanchik kaytami munapanchik nishpa nipanchik nachu ñukanchik harikunata ñukanchik turikunata ima siempre llukshinchik familia pura chayka kaytami ñukanchika munanchik nishpa chayka chaytami katin paykunapash shinami kapan y chaypillata imashina ninajurkanchik kayamipika kunan desamormandami chaypika ña coplaskunata lluchinchik nijunkarka kaypipash shinallatachu kapan o kunankaman chay inti taytakunaman urku mamakunaman urku taytakunaman coplakunataka lluchinchik o alpa mamitakunata yupaychani nishpachu coplaskunaka kikinpa kuskapika kapan ari shinallata kapan siempre relacionado a la familia nachupancha ayllukunata siempre ashaguta ametenkapa o shina kushiyachinkapa ñukanchik kawsayta chay ashtawan ñukanchik pero siempre relacionado a la naturaleza nachu nipanchik ñukanchik kawsaymanta chay siempre ñukanchik shunkumanta llukshishkamanta sumak pacha shinallata kay punlla inti raymi punllakunapi wakinpika imapash celebración imapash ceremonia ritualkunata rurashpayman shamupashkankichichu kunanka bueno mana wasimanta llukshita mana ushashpa kana hupanchik shinallata mana hatun imapash parque kuskakunapi mana tushita ushapanchik shina kashpapash ayllu llaqta ukupi imapash ceremoniakunata shinashpa rurapashkankichichu kay inti raymipika bueno ñukanchik como comunidades, shinallata organización guna, juntas parroquiales guna, chay territorio de pueblo Quichua Caranquipi. Siempre cada año shamushkanchik rurashpa inti raymi, shinallata kuya raymi, kapak raymi y shinallata nachu pawka raymita ruraypanchik nachu. Chuskundi raymita. Chusku raymita rurapanchik. Kunarashka kayunkuy hapishkamanta ashakuta pinarinchik pero shinapash kunarashka reflexión de rurashkanchik más bien ñukanchik wasipi familiakunawan tandachishpa ayllukunawan shinallata kay parlaykunata rurashkanchik pero ima ceremoniakutata rurashpaka chayka más bien ceremoniata rurashkanchik shinallata comunakunapi wakin comunakunapi wawakuna jovenkuna ashtawan karinpash paykuna rishpashka riparka shinallata vertiente nachu y shinallata dirigentekunapash comunidadkunapi tolakunapi shinallata rurapashkanchik ceremonia shinallata baño ritualta rurapashka kapan shinallata maypi nachu ñukanchik vertiente tiapan y shinallata pachamankata rurapashka tiapan chayka rurapashkanchikmi como familiar cuenta porque mana ushanchik nachu aglomeración tandachirish o sea ñukanchik punda shina karkanchik ¿no es cierto? Con ahora que hay emergencia sanitaria nishkamana kana ushanchik tandachista pero rurapashkanchik por cada wasipi shinallata jovenkunapash wasipi nachu con ahora que Facebook pi nachu transmitishpa chayka cada wasipi tushushpa
transmitishpa kaparka Ayllupura. ayllupura chayka shinami yalina hupanchi pero na sakishkanchi ñukanchik kay kawsayta sakishpa sina desaspersi ñukanchik kana sina sakinata kana rurashkanchik siempre rurashkanchikmi y kunawraspash todavía wakin comunakunapash rurana hupan shina cada familia cada comuna todavía rurana hupan. Mama Rosita, yachanchi, por ejemplo, kay llaqtakunapi kay Otavalo, Cotacachipi ña yalirkanchi inti raymita ña tukurirkanachu wakin ayllu llaqtakunapika. Shinapash kikinkunapa ayllu llaqtakunapika ima punllapita nishun hatun punlla, ima punllapita armay tuta y ima punllakamanta kay inti raymitaka tushunkichik. Bueno, kay pueblo Caranquipika siempre ña 19 de junio Callarijo, 21 y 23 hasta el 28 estaban kapan comunakunapi. Tukuy comunakunapi. Ari ña tukurishka mi kapa. Centro de ceremonias mishu wasikuska utashpa kapan chaytaka ima paypash ceremoniata shinanapa ocupashpa kapankichi o ima significado anda chay wasi centro ceremonial shinarishka kapan. Bueno, chayka punda manda ñukanchi como ñukanchi abuelo kuna chaypi tolas del tablón shinallata inkawasi kunawascanipan chaykunapika su ceremoniata rurashpami kay watapash su ofrendakuta shina chaypi sakishpa compañeros dirigentes kuna shamparka y ruraparka kuna kay agradecimiento Ari Pachamamata ashaguta ña más que kaywan yalipashun nishpa sakipashka kapan. Y mama Rosita, shinallata ña yachashkanchi qarikunapash warmikunapash paktalla kana hushkatanachu. Shinapash kay pachakunapika wakinpika shuk yuyaykuna yaykunajun qharikunaka kaytalla shinana warmikunaka kaytalla shinana nishpa nachu. Mishu shimipika nishun asha machismo rikurishka ñukanchik kawsaykunapi. Kikinpa ayllu llaqtakunapika imashata kay rikuykunaka viñarinajun o pishiyanajun imashataka. Bueno, pundakuna estaban como que bueno nachu parranajunchik siempre ñukanchika warmikunaka siempre ñukanchik ruraykuna tiyan nachu qharikunapash paykuna ruray tiyan chayka siempre tiyashka compartimiento nachu tukuyllapi siempre tiyapashka más bien ñuka rikuypika kapan o ñukanchik rikuypika más bien kay desde la colonización shamushkamanta como que ashago ñukanchiktaka shina washaman yalichishpa kanajushka pero shinapash wakinpika puntakunaka tiyaparkami machismo nachu ninchik, ¿no es cierto? Nawshashkarkanchik por ejemplo futbolta pullankapa, ¿no es cierto? Por ejemplo shinallata kay chay ashtawan nachu claro. ñukanchik por ejemplo kaykunapika kallaripika warmi tiyakunata iman guitarrawan rikushpa ashtawan garin rontinwan rikushpaka kaypillata ña ninajunchik qhari shina nacha kusataka charin na kusataka rikuriana nishpa rimaykunayman tiyan kaypika shinapash kikinkunapapika mana yachanchik imashataka. Ari bueno chaymanaka bueno chay más bien fútbol chayta bueno chaypi ratakuta mashi Rosita shinallata Anita nachu ashaguta ña kutin samana pachakunaman rishpa karinchik tigramushpa chay yuyayukunata ñukanchik rikunajun mashikunama karashpa chari sumak kan mashina kashpaka samana pachakunaman haku mashi Anita mashi Rositapash. ¿Qué pasó con el micrófono de la Sí, es como...
conjuntamente con el área de planificación se hizo un rediseño de esta área, que con nuestro equipo de señalización hemos hecho toda la demarcación del nuevo sistema de estacionamiento de los buses. Este sector en el que estamos ahorita es donde salen las rutas hacia las diferentes parroquias. La ruta que va hacia Ibarra está comprendido en una circulación para los peatones por la parte de allá. Asimismo, la terminal se ha hecho una modificación en el área para la ciudad de Quito. En la parte de allá, luego los peatones, los ciudadanos tienen que hacer un recorrido por las flechas de sentido para que puedan llegar hasta la boletería, compren el boleto y después de esto puedan igual hacer el tránsito hasta poder abordar. La presencia de los lavabos en sí responden a esta necesidad de cumplir con todos los protocolos necesarios. Debemos tener un lavado constante de manos y esa es la función que va a cumplir estos lavabos. Entonces estos funcionan con dos pedales, el uno es útil para poder disponer del gel necesario para lavar las manos y el otro es para el agua, ¿no? En el tema de la modalidad urbana hay algunas rutas que sí ingresan a la terminal. Los pasajeros igual tienen que desembarcar en la parte exterior. Esta zona va a ser habilitada únicamente para el pueblo. Yo pediría muy gentilmente a la ciudadanía que respete las flechas de sentido, que respete los puntos de distanciamiento, que cumpla con todos los protocolos de seguridad, evitemos las aglomeraciones. Ya, bienvenido. Panchik, imagina warmikuna inti raymipi yali paykunami nishpaka paykunami nipan kay warmikunaka shinallata igual shinami harikunawan tushushpa shinallata takishpa ima kashpaka panchik punta pachakunamanta nishpami nipan chika sumakmi kashpakapan warmikunapash ashtawangarin ñawpaman viñarishpa llukshirishka shinalayatami rikuchishpakapa kay pueblo Karanquipika shinaka katipanchik mashikuna. Mama Rosita shinanka rimashpa katishun kikinkunaka china inti raymipika ima ceremoniakunatallata rurankichik imashpata rurankichik y pimanta rurankichik. Bueno, ñukanchika siempre ña niparkani kallaripi ñuka ulakunaka siempre ñukanchik alpamamata agradecimiento nishpami paykunaka ashaguta ofrendashpa siempre karakashka, ¿no es cierto? Ñukanchik alpamamama y shinallata ñukanchik ayllukunam. Chayka no solamente solo que hay época de inti raymi, sino cada solsticio y shinallata cada raymipi paykunaka siempre kallari ñukanchika tarpushpa kanchik, ¿no es cierto? Chaypipash paykunaka siempre ofrendashpa kapashka chayka paykunaka siempre ñukanchik tarpuyamanga pakta paykunapaka ñuka aulakunapaka siempre vida kapashkanachu chaymanta ñukanchika yuyanchik y chayka siempre mi karana kanchik siempre ñukanchika tarpushpaka cosechashpaka siempre ñukanchika agradecenami kanchik ñukanchik alpamama ñukanchik taytata kay vida kayman shamushkamanta. Chaykunata yachajunaka sumak pachapi kashpakan nachu mashanita ñuka chaykunataka ñuka kayanga parlaypilla mikunan pachapika llakilla kan nachu uyani ñuka mama shinami nin kayka kashna karka nishpa parlan iwakinpi karin ñukanchika chayla viñakunaka mana en práctica churashpaka najonchik chayta karin viñachinami kanchik imashanishpaka ñukanchik wasiman nachu chayamunpika waktachin shamupasha o mingachiwa nishpa ninchika shinalayallatami alpamamitaka permisota mañana nin nishpa nipan nachu. Ari china ñuka aulakuna kawsapashka nachu ñukanchik mikuna ña más bien rishkanchik colegioman universidadpi chaypika ashtawan kunkachin nachu chaypika nipan ama chaytaka rurana kanchik kikinkunaka retrasado kuna kankichik nishpa shina chaykuna ima tiapashka nachu universidad shina educacionpi chaymi pero ñukanchik aulakuna kawsayka shukmi kapashka shuk realidad nachu chayka chay memoriaka bueno universidadkunapika nakaranchu nimata chaymi kuna jovenkuna imaka mana yachapan y mana valoran chaymi llakimi kanchik ñukanchika o sea llakipi kanchik kunawraska shina kashpaka ñukanchimanta emergencia sanitaria kanchik nachu kay kunawraska
wakinkuna nipan, ¿no es cierto? Ñuka taytallata alikannin kunawrasqa ña rikunajunchik pay alpamama ñukanchitaka ashaguta vidata kushpa kapan ña charinchik imagutapash mikunkapa chaymi ashtawan kapan rikunami kanchik ñukanchika agradecinami kanchik ñukanchika cierto pacha ceremoniata rurashpami kawsana kanchik nishpa nin pero jovenkunaka ña nishpaka mejor paykunaka shuk yuyay burla cuenta wakinkunaka cierto pacha shina tiapanchayka pero kunawrasqa ashtawan valorashpa más bien rurana kapan chaymanta ñukanchikpash ruranchik más que imata nijukpipash shukkunapash mejor ruranchik chay ushina wawakunapash rikuchun y paykunapash ñawpaman shina katichun nishpa porque chaymi ashtawan kunawrasqa kapan Imashanishpa kunanmi ñukanchikpa oportunidad porque mishu yachakuna wasikunapika ninmi seres vivos y seres inertes rinachos chayka ñukanchik kawsaypika mana shina kanpashka tukuyllami ayllu pura shina wawki turi pani shinami kanchik kunawrasqa tukuymay charipanchinachu warmi kari yurakunapash tiapan warmi kari y kunawraspash chaykunawan ashaguta ñukanchika siempre armanajunchik shinallata kay remediopash chayta ruranchik nachu kunawras chay ashtawan kanchik porque medicoman rinkapa autoridad nimata natian sino es que más bien ñukanchik eucaliptowan por ejemplo kunawrallata hasta timushinajunchik vaporización de ruranajunchik nachu tukuy ñukanchik ruranajunchik kunawrasqa sumami kapan porque valorana kapan tukuylla porque na valorakpika na tiagripan willpillata o sea wañushpaka no sé na kangachu ñukanchik comunidadkunapika todavía hasta aligullami kapanchik shinallata tarpunami kanpanchik wakin ciudadkunapipash más heterogupikunapi plantanami kapanchik tukuy rumikunapash tiapan nachu warmi kari y chaymi kunawraspash rurarparkanchik por ejemplo Pachamanca nachu warmi rumikunawan por ejemplo chaymi escogido nachu tiapan hari rumikunaka nachu chay Pachamankapaka nase warmi rumi imashata kutin warmi rumi kakta o hari rumi kaktaka yachana kanchik siempre warmikunaka ashta delicado kapanchik nishpa nipan ¿no es cierto? Chayka jambulla kanga kapas hamzilla chayshkunaka ña kutin shinji raku kangashna llikchan nachu rumikuna Mama Rosita shinapash ñukanchik kikin nijunki ñukanchik yuyaykuna awilakuna rimashyakunaka ceremoniata rurashpa ayllu yarina armashpayman alpamamayman yupaychani nishpa kawsanakunata yachachishka shinapash kunan pachapika ashtawankarin inti raymipika fiestata rikushkanchik machanata o wakinpikarin yanka bailanata bailashun maytapash shinakunayman rikurishka kan imashpachi kayka shina tigrashka kan bueno ñukanchikpash shina reflexiónta rurashkanchik ñuka shuk abuelakuna chayra parlapashkanchik nachu chaymi nin puntakunaka ni banda ima ni orquesta ima natiaparkachu nin solo rondin chay kuchu nishpa nipan nachu shinallata nipan guitarra chay flauta chaykunallami tiapakashka y churo chaykunalla tiapashka y chaywanllami shamukashka nachu y ñukapash llashakuyta yuyarina nachu shamukarian campanillakunawan chaykunawanlla por ejemplo pero banda imaka natiapashkachu ni orquesta imaka natiapashkachu chayka ñukanchik nipanchik como que negocio como que bueno ni trago imapash natiapashkachu kunawrasqa punda natiapashkachu más bien no sé kay últimos décadas mi tiapan chayka llakimi kapan chayka más bien ashaguta kayta parlashpa cierto pacha sinchiyachishpa alikanman y mana pero chayka como nishpaka ñukanchik shunkumanta llukshishkaka yukumanta nachu ñukanchik aula kunamanta shina rurashkamanta ñukanchik chaymantami rurashkanchik ñukanchik kay ceremonia shinallata baño ritual y Pachamanca porque pay chaymi ashaguta medio ayllukura tandachishpa ima shuk como
familia cuenta kapanch. Sumak samaita charishpa Ari, así. Shinallata rikunajunchik kunan kay unwi pachakunapika shinallata ña añawta ninchariga ñukanchik runa shimipika nachishna mana kashpaka COVID-19 Ima chariba chay karimba añawta chay mancha COVID nishpa ñukanchik tukulla COVID ninchi mana kash coronavirus ninchi chay hawakunapi rikushpaka imashina rimanajupanchik yurakukunawan ninchi imapish kushnichishpayman ali chukanakapan kay unkuykuna ashakuta harkarishpakachun porque inti raymipika ñami ña tushushpa imashina kan kikinpa llaktapi ñuka llaktapi Anitapa llaktapi shinashta kikin rikujupa llaktakunapipashmi ña tushushpa yalirkanchik wakinpimi kan na yachanchichu unkuywan sakirirkanchik nacha unkuywan kanchik haytaka hipamami yacharinga ña kay junkaykuna yalikpi pero como prevención nishpaka imapash yurakukunatayman kushnichishpayman o imakupash ali chukanakapan kashna unkuyta harkankapaka mashi. Bueno, ñuka mandaka ñukanchika nacho nipan bueno espodima llukchin quédate en casa nishpa nacho ñukanchika nawshashkanchik wasipi sakirista nawshashkanchik porque animalkuna tiyan wasipi ¿no es cierto? Vacakuna ima ñukanchika ima ña sarajapina ima tukuy tiyapannas chaymantaka ñukanchika na wasipimaka sakiripashkanchik ciudadman wakinkunaka ñukapash por ejemplo urashkanchik porque hatuna lechima tiyapannachu chayka vakakunaka nanin quédate en la ubre chayka na ushanchik nachu chayka siempre llukshina chayan chayka llukshishkanchik purinajupashkanchik bueno hambikunata rurashkanchik wasipi nachu tanikuna ima aliminishpa nachu diente de león aliminishpa nipan shinallata kay eucalipto ima chaykunata rurashpa wasin rurashkanchik nachu chaywan paranajupanchik fumigashpa o ufyangapachi yakukunda rurashpa ufyangapa shinallata vaporización rurashpa ima bueno juntas parroquiales yashaguta fumigankapa shamushka china ñankunata nachu kay pero inti raymi yalishka hipakuna o manara inti raymi shamukpi y kunanpash ruranajun todavía ruranajun chayka todavía casos maka natiapan comunakunapika. Mama Rosita kutin kayshna kikinkunaka kay punchakunapika llushirkankichik tushunkapa y comunakunapi rimarirkankichik imapash tantanakuyta rurarkankichik warmikunapash kikinkunapash shimita uyachirkankichik o qharikunalla paykunapash shimita uyachishpa tushunami kanchik nishpayman nirka. Bueno, imashata karka. Bueno, cada comuna paykunami parlarishpa wakinkunaka shuk asha misakuta rurashunchik más bien shuk bendición de rurashun wasita richun nishpa wakinkunaka compañeros de la organización ceremoniata ruraparka comunakunapi dirigentekunalla wakin comunakunaka shina arma y chishita ruraparka y shinallata tushuparka nachu pero asha shuk compañero shuk grupulla y wakin comunakunaka shinallata wasin pero a través de Facebook wasikunapi sakirishpa o sea tushuparka nachu wakinkunaka baño ritual ta ruraparka juntas parroquiales San Antonio por ejemplo ruraparka baño ritual ciudadpipa ruraparka jovenkuna paykunapash shuk ceremonia pachamanka ta ruraparka y tushuparka barriokunawan delegadoskunawan shinallata ñukanchika rurapashkanchik shinallata ceremonia ritual en homenaje nishpa como dirigentes ashaguta yanaparkanchik shinallata y asha medianokuta rurashpa convidaparkanchik pero na aglomeración shina pero rurapashkanchik más bien ayllukunalla y kati watapa rurankapa nishpa nachu pero siempre ashaguta cuidarinami kanchik porque si ñukanchik warmikuna ashaguta unkushpaka llakimi kanka nishpa siempre ñukanchika más que wasipi kapanchik cada comunapi warmikunaka na wasipika sakirishka más bien ripashka chakraman taytakunapash yanapashka nachu na villamanpas llukshishka wakinkunaka chayra llukshiparka trabajomanta pero wasipi todavía chakrakunapi kapan kunawarska cosechapi nachu cosechapi kunawarska tukuy comunakunapi cosechapi kapanchik shinallata Mama Rosita wakinkunaka kaymanka nishka ñukanchik na kunan kay wata tushushpaymanka
cultura wañugrin nishpa o chingachigrinchi ñukanchi identidadta nishka chayka shinachu kanaka o inti raymillachu ñukanchitaka cultura nishpa riksichin o ima ashtawanda cultura nishpa riksinchi. Bueno, no chingachi chayari, más bien conozca ashtawan reflexión da tiashka más bien tiapashka ñakikinguna yachapangichi rikushkanchi mashina cada pueblo imagina ashago rurashka más bien ñukamanta kamañapani nachu tukuylla ña wakinpika ungushka kakpika mana sakinachu kanchi más bien yanapana kanchi ñukanchika chay shinami kashkanchi, ¿no es cierto? Chaymi ashaguta medio llaki kapanchi porque ña ungushpa ña ungushpa rikukpika ña como que discriminación tiapan ñukanchi familia manda llata más bien ñukanchi mandaka ashaguta valor y shinallata yanapana kapanchi kunawraska medio llakimi kanchi shinallata rinchinachu ciudadman ña ñukanchi compañera shina ña rinajun hatungapima wakinkunaka ña o rin hasta ña como que quitaraste ñana munannachu karanmantallata ña ninajun chaymi ashaguta llakichin pero más bien ashaguta ñukanchi alimentación granukuna ima mikushpa sinchiyachishpaka alimi ñukanchi comunakunapi más bien tarpushpa wawakunawan shina rurashpaka ñakunawrasllata wakin comunakunamanka tigrashka nachu ciudadman ima chayka alimi rikunajunchik porque campoman tigrashka nishpa chaymi ashaguta alipacha rikunajupanchik y más bien kay unguy shamunpika más ñukanchi yuraykunawan bueno ministeriokunawan coordinarishpa siempre pacta kapana kapanchik ayllukunawan. Sumak pacha chaypilla nisha nachu kaypi rimanajunchik yanti mishu yuyaykunaka kutishukan ñukanchikpawan kaykunaka vean estos indígenas cómo están bailando, no tienen miedo a que se enfermen nishpa ñukanchitaka rimanchika ima criteriotata kikinkunaka yanti llaktamanta kawsaymanta lluktishpa kapankichik. Bueno, chaypi ashakta chayka irresponsable chukanchik chaymanta chushina tushunajunchik o imamanta tushunchik. Bueno, ña rikupanchik kay unkuyka nayachanchik imashina wakinkunaka nayllukshishta pues nayllukshishka ashaguta randinkapaklla rushikani nishpa chayka infectarishpa ñukanchika kanchik nishpa ima parlukuna ima ñachu tiannachu. Y kunawraska más bien ashaguta más bien ñukanchik psicológicamente ñawpaman siempre yuyana kanchi kawsankapan nachu siempre y shinallata wakinpika nacharin chayka kunawras comunakunapi ashaguta tiyan chayka wakin comunakunamaka na llukshi ushan productoskuna ima wakrijun nachu pero wakin comunaka convidayta paypura convidanajun chaykunatami yuyarina kanchi más ashtawankari wakinkunaka cierto pacha rimaytalla riman más bien nashinaka nachu más bien ashaguta estrategias kunawan más que estrategias rurakpa unkuyka shamunkamari wakinkunapash nishkanin runakunaka inmune kanchi ninajuptayman granukunata mikimanta ninnachu pero chay pachachu kan porque kay unkuytaka mana ya riksinchi ima shinallata kan ashtawankarin imapash hampitapash mana tarita ushashka chayka unkuymanka kanka runa kanki kanka mishu kanki kanka yana kankitaka na nijunkachu yuyanchi pero ñukanchi kawsaypika ashtaka kunanin runakunataka na hapinkachu chayka cierto chakan na kankachu hapinkapi ñukanchitapash ñukanchikarin waykukuna ima rishpaka ashta malayrikuna ima kunnachu ña waklinakunchi nachu unkush kanchi chayka kaywankarin ashtawan sinchinachu nipan chayka cuidarinami kanchi más bien yanapana kanchi makikunata mayllashpa maykikuna mayllashpa si villaman o ciudadman rishpaka siempre más que alcohol ima churan kunawraska nachu mascarilla ima churapan chayka ashtawankarin armana chayanmi chayta ashtawan arinipan wakimantaka chay yakukuna ima shina rurashpa ima
ña ashago ña más científica villana kan ministerio kuna chaypa mi tiapan chayka ministerio kuna paykuna ka rikunami kan porque ñuka rikupani wakinkunaka wakinkunaka sitayta sitashka kapan chayka más bien dirigente kunawan cabildo kunawan rimarishpa nasakinachu kapan más bien yanapana kapan chayka villakunapi kashtawan familiakunaka sitayta como que sitanshpa kan es que somos seres humanos na chayta ruana kapan kunan kay viruska rikuchijun ñukanchi ser humano imashanta kanchi nachu ñukallata rinchi wakinbika hatungapi por ejemplo chayka wakinkunaka kikinkunaka unkuykunawan shamunajunkichik nishpaka ña hasta shuk masokunawan llukshinajun ñamakankapak chayka llakimari o sea llaki chaypi nishpalla nachu ñukanchika imasha nishpaka kunanka ashtawanka wakin llaktakunapika mikunata mari ashtaka tapachamutsun maski mascarillakunata mana charishpapish pero llakta ukupika mikunawan kashpaka ashtawan ashaguta ña sumaklla kawsaytapish charishpa kanka shinakunami imasha nijupanki ministeriokunamantaka mana yanapika chayapashka yarin kashna kay mana alli unkuykunawan kakpika nachu ari chaymi ashaguta rikuna kapan sumak maste con comunakunapika tiapan alimentarina kapan pero shinapash wakinkunaka siempre ciudad kunaman rina kapan o chaypi kapan chayka más bien ashaguta parlarina kanchi mascarillawan chaymi ashtawan ñukanchika rikunajunchik chaymanta más que pakta wakinbika wañaringa nachu mana yachapanchi nachu pero cuidarinami kanchi pero si no es que yapa discriminación tiapan chaymi ashaguta astawan llakichin wakinkunaka desesperado cuenta namunan llukshinkapa ñukanchika namunanchik shina kapan confusionkuna tiapan chayka wakinkunaka hasta infartokunawan ña wañujun chayka llakimi kapan chica más bien más por desesperación kankayani chay wañikunaka que más chay unkuykunamanta nachu tukuykunallata kaypika unkuykuna kashpaka shinami ña kashna mashi Rosita Carlos Ama nachu karanki ayllu llaktamanta paywami kunan chishi paktalla rimarishpa kapashkanchik mashi Anita ñami pachakunapish tukurirka shina kashpaka ñukanchika china pacha ñukanchika ña china rimashpaka ña rima junayanlla ashtawan yachajunkapak chinapash puchukayman chayashkanchik mama Rosita yupaychanchik kikinpa yuyayta karashkamanta ñukanchika yachajushpa sakirinchik porque mana yachashkanchichu karanki llaktapika shina qarikunapash warmikunapash paktalla takishpa tushushpayman kaktaka chinapish kunan yachajushkanchik ñukanchikpash yuyarinchik kikinkuna mashikuna rikuk mashikuna ñukanchikta rikunajushkamanta yupaychanchik sumak napaykunata shinallata kachanchik punlla ñukanchikta katinajushkamanta ama kunkankichichu ñukanchikta katinata kay Facebook ukupi Apak TV nishka shutiwan kanchik ashtawan karin YouTube ukupipash Apak Otavalo nishkawan shinami kan Masianita kayka puchukayman chayagrinchik nachu Susana shinami kan shina kashpaka kaymantaka kutin martes punllakunapi tuparishpa kapashun rikunajun mashikuna mayja kuskamanta chay rikunajupankichikpash tukuy kuskaman chayachipanchik napaykunata shina kashpaka shuk punllakama Masi Rosita shuk punllakama Masianita kikinkunapash shuk punllakama pagui pagui